ti masakbayan. Dala daw kamot asimang put idirabi anak ko. Nagado nga min ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in, iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wan nanang, naimbaga ron tada ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabyanak. Ay, naimbaga, taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami at talaga nanang. Amo yung matasipod idagad adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mat nga may jebayan agayem mo. Nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumot latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana bali ata nasaya at tutibiyag na tama nagtulong iti pamilya na. Kasmutlakan ka anak ko. Ala agar mo sartangarudan, Trina. Trina, alam dagitoy, para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itod mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo ta. Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, huwag kayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya. Awisin ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day din na uding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensyakan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat adu ti guest me. Maawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin a kaayan-ayat ko. O sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Urayin naktulatan dito'y balayo. Agyaman na, tasano na nga ado ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabanugmatan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. Okay. Napanam nga iti kalman a day off tayo. Remor kami matakad ni Mar. Ay. Idi kalman man laangan nga da oras ko para kang kwana. Muna yun, sana all. Amo, nagasat ka taman nakaawat ni Mar. No sa bali laang, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mo ti makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Uray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed itinapintas abalay. Ada babaunan naken, bastante amin na kasapulak. Ay na friend, nangatuunay tarapap mo. Masapulabak ng tipakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga taya. Oh? Hoy friend, ang mga nanalipatan mo nga adan kaayat-ayat mo. Adan ni Mar iti biyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumong aw ti biyag, no manalon manon ti pakiasawaak. Ala ka! No kasta? Saan mo kapkap na ka ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang.
Good morning. At reservation ko dito Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabit lang, sir, ha? Uwan, sir. Ado'y titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak nga ag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapana ko niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Trina, itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpot. Grabe mo't day tan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Makitam? Nadlaw mo matgayam. Nataaran niya, oray nataanganan. Kan aglang-lang abak na. Ha? Aguray ka man, Trina. Kasla ta kahit mo asawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka iti dadya guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Oray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grup-grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, dahito isang tisungbat dagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala! Hoy, Trina! Ang mga nanalipata mo niya adan kaayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Balasang akpay, nga maadakaayan ayat ko akalugarak matlaeng manang Emmy. Nasingpet kan nagagat ni Mar. Ngam gagangay la siguro iti may sa abalasang ti agarapa akmet, iti nasaliwanwan a panagbiag. Aklunak nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngam jak ammo no kasano. Aging ga idi adana amok a guest mi iti hotel a pagpapaayak. May sa negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataangan ngam siya. Gaputa na kayawan akan kuana, kan amok nga isuntisong bat ti ambisyon ko iti biyag, nabiit anatin nagtrik nakan kuana, manang Emmy. Manak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir? Roberto kunamblatan. Di na kunawagan iti sir.
At adamariknak ti kinaadayo ti nagbaitan ti edad ta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang lang nga ka ngamin nga ubing pay. Siguro, gaputan na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At daday iti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At lamatan kadenden na iti abroad. Ay, kastagayam. Katda kayo nga'y. Kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy. Agmay sak nga agbibiyag. Apay ang saan kayong agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasang. Daytay saan lang at ikinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa'y ti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa'y lang apan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae ang nabayagan asap sa pulag. Anya ti kayat mo asawan? Agayataken ka, Trina. Kat no aklunan nak. Nakasagana ak amang ipaiken ka itinanamay apa nagbiag. Mga no, agam mali kayo. No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat kaimudingak di tapuso. Hoy, friend! Sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, pasdigayam tirik na ti agbalin na baknang. Anya? One friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha? Nagdaton ka? Ako ka man, friend. Apay Roberto, kung kunamlatan kan kuana. Day tamad ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abak nang. Apay, inaklon mon? Ala, kasano ni Mar? Nabayagan niya gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan nak. Sorry laangan ni Mar. Tamo ka di namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka diti bagbagam. Mabalin ka di friend, di kag dardarasudos. Di mo pa'y amo ti pudno kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka din na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang oray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kanto iti udin na. Pasensya kan naladawak. At dapay ngamin inaring Pasko iti talon, Trina. Apay ka da pinayaban na. At dangamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta. Kasla nakaserseryoso ka matlaunay. Pakawanan nak, Mar. Ngam, agbrektan. Anya?
Trina, mabalin ka di. Di na ako manarabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Mar. Ha? Kaya't kunti makisinakan ka. Ngam, apay. Adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam, Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan, Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalakana lipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang ang makaitid itinanam ay apanagbiag kang ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumatan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon naramid mo kanyak, Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok adyak maipaikan ka day taakal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan kantong agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar? Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco na Trina. Wala nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak itibiyag. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti da ita lalaki. Wala nang, taamok nga daamin kan kwa na asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kuntun ti amin akasapulan nyo. Ajak tartari gagayan da ita, Trina. Kontento ako ni ti panagbyag ta. Sinayang mo ti kas ka ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan, nak. Tasan nakit nga rod ang maipaay ti biyag at tartari gagayak. Ay, kasla makitkita kon, akasla akto doon niya iti sidong ni Roberto, nanang. Sapay kuma, tasaan kanto nga agbabawi iti da ita nga inaramid mo, anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa, kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin Saan to Apolos, nanang? Kat no awisan nakamakidanan kan kwa umanugot akon adagos. Jakman amo manang Emmy, takayarigak ti kaslaawan iti simbeng ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan nakaipamaysaan ti atensyon ko, kat ti agbalinak adon niya iti den na ni Roberto. Isaan ako nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto nga agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga rod iti ambisyon ko, nakisina ak ni Mar, anagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga adyak maawatan ti bagik, tasipod na amamok ni Roberto, kalaat anagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agapo taim pagarup ko nga isun ti sungbat ti ambisyon ko nga agbalin abaknang. Awan nga rod ti impangag ko, nga ultimo ti mismo nga inak, kat inaklun ko ni Roberto.
kastoy ta kadilatan? Itirwarti ka na yun na pagsarakan ta? Apay, Trina. Di ka kontento, iti kastoy a set up ta? Kanayon mo't nga kita ta saan ka di. Kaano nga ipanakiti balay mo? Kaya't ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kaya't ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina. Kaya't mo ti makidanakan niya. Amo masan ka mabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mo't aligal ang nagsinay ti asawa. Uray pay. Total, awan mo tan dito Pilipinas. Di ikas na siya kundi asawam. Sige. No dayta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Nagdakkel talaga ti balay mo, Roberto. Talaga akas la reyna ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ti asawak. Isungagin ka itakot at dadapay lang dito. No, ada ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akas lakdon niya dito'y pagtaengap? Wen, kaya't kung agresayin ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan dito'y palay. No, kaya't mo terumuan nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, taado ti as-asikaswag. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaeng. Agresay na kon iti trabaho. Oy, friend! Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend, apay nagtrabaho akpay laeng kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin na kasapulak. Ay na, nagkasat ka mo tin, friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dahito yan tirugi ti arapaap kong agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay la ko matag na nayon day taan na pintas agasat adimtanggan ka, friend. Ay na, I'm happy for you. Nanang, adoy ti abastuyo. Day, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagba'inan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Adoy ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasama kanak ko. Kung naktumot kada kayo asa anak ang nagbidot, iti isusurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko.
Kaslaak doon niya nga agbibiyag iti sidong na, nanang. Ay, kat ayan na ngay nga rud ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursuruom ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Aging nga da ititadkan ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapol, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto. Sa anak to ang maawanan. Ay, madanagan na iti kastangar aramidam, anak ko. Di kay kadiag dandanag. Agyaman kayo ket di ta simangbay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Ita ka lang asumangpot, Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ang amin itayan dagita aginak. Tapinayaban at ti anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Nabayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadina na iti Amerika. Iso a pinayaban nak ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't na nagsinublian kami iti inana. Bakit kan lakay kami kanon? Iso arumbang lang nga may sublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tadaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Ngami manugot hak iti kayat ta anak ko. Ha? Imanugot ak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako, Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya kan, Trina. Ngam talaga akasta ti mapasamak. Total, nabayag mo ta nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinalikaguma. Ngam, Roberto. I'm sorry, Trina. Ang mariknak nga ipatpatag ko pa ilang kasawak. Pasensya kan, ngam masapol nga agsinatan, katag sublikan di balayo. Taagawidan dito'y taaginak. Dayta, anjay bagbagakan, Katrina. Anya nga ita. Kas kalakakaasi a pinagtalaw na iti balay na. Kat nagsubli ka butlaang iti naggapuam. Ti awanan ba inalaklakayan? Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay, siyempre anak ko. Uray balibaliktadam ti lubong. Agasawa dalata. Kunak nagnanayo ng tikas di a panagbiyak ko. Ngamsan matgayam. Kasano ak paitan? Sa pinag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanan ka, anak ko. Kabailam da ita. Basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali a tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo, nanang. No kumata din ngagak kada kayo idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat kaya man ni Mar? Dumawat ak iti pamakawan kan kwa na.
Amo kay ayatan nakpaila ang aging gaita. Ay, saan mo na namnamaan nga agsublikan ka ni Martrina? Lep-lepas ti kalaysada ken ni Rose idinapalabas alawas. Anya? Ni Rose? Ang kinaubingak ti kalaysa ni Mar? Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas ken ni Mar ti nakikalaysaan na. Awan pa basulak, nanak. Siyak ba't lati nangaramid iti kastoy agasat ko? Agbabawi akman. Ngam naladaw ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo, anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay ken ka napintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon, di napasamak ken ka, Trina. Anya da ito eh. Imbitasyon para iti pangrabi? Naggapukan ni Ramon? Nagbayagan nagpukaw? Sa ita? Agay-ayam para iti pangrabi? Anya ti kahit naparwaran. Agaslawan tinapasama kiti kalabas. Ama anak ko, amang ano. Ay, Amang ano anya, nanang? nagyaman kami, taka maudyanan na. Nalagip na kami matlaang. Amang ano nalipatan yun, nanang? No kasano ang nagrigat tayo, idi pinanawan na tayo. Maawatan kayo, anak ko. Nga maamangan no da ito yan tigundaway, anabayagan nga inururay tayo. Tapno niya, nanang. Tapno alilawan na tayo manan. Tapno pagay-ayaman naman ang tirik na tayo. No nabaulan na tayo pinanawan iti, sigurado, maaramid nan tumanan, nanang. Anak ko, lakayon ti amayo. Saan tayo nga amo no aging kat kaano pa itibiyag na dito rabaw ti daga? Anya nga rati mo aramidan, mi, nanang? Agpamarang kami anaragsak, taka maudyanan na. Nakalagip mo't laeng, nga dagayang pamilya na pinanawan na idi. Diyak ba't ibagbaga alipatan nyo amin na napasama ka, anak ko? Gamamangan numabalin adang ganyo tibanag na. Jack amo no kabalak dahi tangay bagbagayo, nanang. Uray siyak, nanang. Diyak amo, no kabailak pa'y akasango day tao. Dino, anak ko, sigurado ka kadi, adi mo kaya timapan iti ibagbaga ti amayo. Nanang, Jack kaya't timang namnama. Apay no ipaayan nyo mo ti amayo iti may sapay akong daway. Kasanon no saan mo't gama nagbaliw? Kasanon no kundi imbita kada tayo. Tanam na maan na abarang no malipatan tayo ti saam nga impay na kada tayo. Amok asaanan amapunas ti napalabas, anak ko. Gamada da ito'y agundaway. Tapno agpili kayo. No kay kayat yung agtalinaan ti sakit amarikrik nayo. Wano pagturayan nyo ti panakaawat. Sana nalakalipatan ti naramid na, nanang. Nabayag a panawan alinipat na tayo a pamilya na. Siya kun ti agpapakaasi, anak ko. Ipaayan nyo kumamot ti gundaway ang makasarita na kayo. Uray maminsan laeng. Uray italaeng. Sana maikaring agbalin nga ama da tao. Masakit ti amayo, anak ko. Anya ti amuyo. No da ito'y laengan tinabat-bati agundaway. Tapno makapagsasarita kayo. Saan tayo nga mo no aging gat kaano pa'y nga agbiyag ti amayo? Nabilang mapan kami. Sana kaya't asawa na pinakawan min kadagiti nagbasulan na kata kami. Diyak mo, nanang. No api ang nagbiit mo ang pinakawan. Itilikudan dagiti saam nga impaay na kada kayo. Maawatan daktumot laeng, anak ko. Diyak lakayat nga agbabawi kayon to, itiudi na.
saan nyo ka ni Nanang, Manong? Talagang ay pilit na mapantay tiyaw awis na dya tao. Mas daawak nga rod, Manong. Kaslawan anyaman na ka ni Nanang ti inarami da dya at tao kada tayo. Nalipatan ka din ni Nanang ti rigat na anang isakad iti panagbiag tayo. Manipod pinanawan na tayo ni Tatang. Maawata kitan no apay akadag iti kalabas. Kanayon nga ipalagip ni Nanang ti may papantken kwa na. Ang muklatan na nabayagan nga adak komunikasyon dadwa. Manong, Masakit ka no? Basta ti ko na ni Nanang. Itataadan rikrik naan na. Mapanunot na tayo. Naglaingan. ayan nga rutin sukat na idi ababae ka ni Nanang. Pinanawan na moten. Mabali na kasta. Narigat nga ro tatog nga rin ni Nanang. Jakmat kaya ta panunutan ng awanin ti respeto takin kwa na. Day tangarod kat, Manong. Anya rod. Mapanta. Kapilitan liya. Para ka ni Nanang. Ngam saan na kaya't asawon day ta, ang napakawantan ni Tatang kadagiti nagbasulan na kada tayo. Tatayon dito eh. Ngam, kas lakayat kundi pumanaw. Anak ko. Manong, saan ko mamat? Anya saan? Di mo ka di marik na kas lumapilpilitan talaeng liya. Agasam? Kilat na tangayaban tapno agpakaama kadata? Jack matamo na anya ti marikriknak, Manong. Ngam addata dito yan. Sangwan talaangan. Lia, Ino, anak ko. Ag-iamanak tayo may kayo. Uwan, Ramon. Naawis ko matlaang dagiti anak ta. Ibaga mo na niya ti kahit mga ibaga. Kalpasan na, pumanaw kami matladagos. Anak, tiyak nam namaan amaklundak adak. Yung pag-iamanak unay tada kayo ita dito. Apaya pinaayaban na kami. Aputa kayat kayo amakadan na. Ore apagbitlaan, anak ko. Mabitlaan. Nagbayag apanawan, apinanawan na kami. Alinipat na kami. Ita? Kaya't mo ti bumawi babae ni ti may salaeng apang rabii? Anak ko. Denggam kumapay ti ama. Amok asaan nga umdas na ito nga aramidek amang sulnit. Iti kinadagsan ti basol ko kada kayo. Iso akayat ko taagkid daw iti pambakawan. Amok amarigatan kayo amang pakawan kanya. Nupay kasta. Kayat ko apadasan ng tagbabawi akto iti nakana, iti udi na. Agkid daw ko iti pambakawan kalpasan ti amin asakit nga impaay mo kada kami. Awan ti amom na anya arigat tinagdalanan mi, idi inabandona na kami. Di mo ammo, no kasano kami adim makkel nga agkabsat? Amok anak ko. Amok anarigat. Amok? Kasano? Awan kay ti poder mi. Di mo amo na anya arigat ti kinagubal ni Nanang tapno mabiyag na kamilahan ka ni ading ko. Di no, anak. Di naklakdan niya sa unanang. Kaya't kung ay parupay ti dayto a tao, no kasano ti panagrigat tayo, kabayatan ti panagragragsak na iti sidong ti babae na. Ita, kaya't ko amang ngagan, no kasano nga ipalawag mo ti kinaawan mo iti poder mi iti naunday a panawet. Tsak may rasunan day ta dinaw. Amok a nagbidutak. Kat saan nga umdas ti panagkindaw ko iti pamakawan kada kayo. Ngam kayat ko nga ornusan ti relasyon tayo asang kapamilya. No talaga kayat mo ti bumawi? Apay nga italag. Gaputan na gamaka kadidak maaklon. Asaan da kun nga ibilang aparte ti piyakyaw. Katanya ko matinagdumaan dayta, iti dayto akan ito. Panagkunam ka di?
May sala nga pangrabi iti masapul tapno malito pam ti amin nga inaramid mo kada kami? Jak pampanunutan akas check-up it anak ko. Ngam kayat ko ti mga barwanan. Kasano? No saan mi akabailan ti mga baruanan akadwada ka? Maawatan kayo anak ko. Ngam oray anya pa'y ti agbalin apang gandang iyo. Ada aklaan dito. Sa anak apumanaw. Nagtalinaed anatangkan ti puso kan riknami kan ni Manong Dino iti daydi agundaway manang Emi. Dimmakkel kami ngamin nga agkabsat asaan mi akaden na ti amami. Ni nanang tinabangunan mi ang nagsaksakripisyo para kada kami. Ngam ti pagsiddaawak manang, saan pulos aginura ni nanang ni tatang, uray no ti pag-aamumi kat insukat na iti sabali a babae. Ado adaras nga ipalagip ni nanang kada kami ni tatang, ngam saan mi nga ingkan kano. Tagayam, isagsaganaan dan ti panagkikita mi iti may sa apang rabii nga inyawis ni tatang. Ididamo talaga nga agkadkad kami amapan, ngam napilit ni nanang, iso nga awan na aramidan mi. Ti panagsasango mi iti may sa apang rabii, naulit pa'y, idi inawis ni nanang ti amami amang rabii, ijay balay mi. Apay anak ul-ulimag tayo. Anya ko mata-expectaram, Leah. Nga gragsak tayo? Anak, Nanang, kahit ko lang nga maamuan. Anya klase apang rabida ito eh. Tapno may pakita, kasla awan tinapasamak iti kalabas? Analipatan min ti amin? Apmo ka narigat nga aklunan nyo ti panagsublik, anak ko. Naimbagtam mo, narigat a talaga. Manong, agkalma ka kumalaan. Agkalmaak? Apay, iso ayat tinagrigat nga agsapol iti kwarta tapno da pagbayad tayo pagadalan idi? Iso ayat tinang taripato ko ni nanang kadagiti panawan ang masakit ti inata. Amok day tamanong, ngam awanan ti maaramidan tayo may papan iti napalabas. Numabalin la ko ma, nga isubli ti napalabas. Aramidak anak ko, kat baliwak ti amin. Ngam saan mo na mabaliwan? Napasama kan. Gusto ko man Dino, anak ko. Saan na masapol nga agbalin akastoy da ito'y apan ang rabii tayo a pamilya? Maawatan ka, Dino. Ngam kidawa, nga ipaayan nak iti kundaway, tapno maam mo kayo manahin. Maam mo na kami? Apay, amom, no anya ti pag-aayat ko amakan? Amom, no anya ti arapap ko? Ay, pasensya kan, anak ko. Makitam? Awan ti amom. Dino, anak ko, gusto ko man, pangaasim. Amom nanang, no saan ka laararauman? Saan ka sumango iti dayto apang rabi? Diyak ka sa pulan dayto apang rabi. Kandiyak ka sa pulan di may nga ama nga italaeng nga agpakita. Dino, anak ko. Nangamawanan ti maramidak. Ada dito yan. Katsi ka. Sapay la kumata maimas mo ti mangan kalpasan tinaunday a panawon adanda ni lamuten mintilwami nga agarubos iti pingping bi. Kapoy ti impay mo asaam. Asakit tinakam.
Manong, mabalin ka din agsarita ta. Anya pa'y kung matipagsaritaan ta. Saan mo ta mabalin akastoy tayo latangag na nayon? Saan tayo ko maapaiturayan itigura? Saan la simple agura dayto, Lia? Sakit dayto nga impunak iti tumpalbiag ko. Amom ka di? No namin ano adamag iti bagik no apay nga awan amata. No apay a pinanawan na tayo. Amok Manong, tauray siya. Damdamagak mat day iti bagi. Anya ti maganab tano kanayon apa iturayan ta itigura. Katanya ti kaya't mo mapasamak. Naaklunan ta kasla awan ti napasamak iti kalabas. Nga awan ti nagbasulan na kada tayo. Masapula padasan ta Manong. Uray na rigat. Amangan na nalipata mo, Lia. Saan ada tayo ti pinmanaw? Iso ti pinmanaw. Pinili na asaan tayo nagbalin apas at tibiyag na. Ngam pagbababaw yan ng tinaaramid na Manong. Agbababawi? Ita? Talakayan? No kaano adandanin ipulang na tibiyag na? Pasensya kan, Lia. Ngam jak kabala napakawanin latan. Diyak mat ibagbaga nga itan Manong. Ngam ipaayam ko maitigundaway. Ipaayam itigundaway ti bagim asaan apa iturayan itigura. Tsaka mo, Lia. Sapay la ko Manong. Tadi mo irikap ta pusom ama makawan. Lola? Lolo? Apekas lang naliday tayo ngagsasango. Saan man, apo? Naragsak tayo. Kasla saan kayo mo ta naragsak? Aga pa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Kasla nga minsan kayo nga agam mo, mami. Ha? Ngamin, nabayag kami asan na nagdadan na, boyet. Kung nangamin ni mami, di pamilya, saan nga agsisina? Ang paisuday ta apok. Gabno maminsan. At dadagiti banag asaan tayo kontrolado. Nga maapay, Lola. Kuha ngamin apok. Jay. Ano maminsan ngamin, apo? Uray no napatagkan katimay sa atao. At nadagiti kong daway asaan amabalin niya ang talinaan ka itidanada. Ngam, kaya't ko kumanaragsak tayo kanayon. Kanagtudan na tayo a pamilya, Lolo. Pinayaban kayo, anak ko. Tada kayat ko nga ipudno kada kayo, maipapan iti amayo. Anya manan day tananang. Anya manan ti bagay tapno magunpod na ti pamakawan ni. Pakawanan da ka, anak ko. Diyakin bagbaga da ito'y kada kayo. Kaputa diyak kaya at amasakitan kayo. Ngabita, naskan laang amaamuan yun ti kinakudno. Ha? Anya day tananang? Anya kinapudno? Idi impagaropyo nga inabandona na tayo ti amayo. Saan basta-basta pimanaw latan ti amayo, anak ko? Anya ti kayat yu asawen? Pinmanaw taadamas na patpatag kang kuana. Saan, anak? Pimanaw ti amayo. Tada nadagsan na sakit na. Saan na tayo nga insukat iti sabali a babae? Ha? Anya? Nanang? Adda sakit ti amayo a kanser. Kat naibaga ti doktor asaanan nga agbayag pa'y tibiyag na.
Nagtalinaad ti amayo iti poder ti may sa akabsat na, nga iso tinang papaagas kan kuana. Diyak ka muna mamati akit ibagbagayo nanang. Napod no dayta, saan ka di? Nga adda ko maarumbang anag talinaid iti din na tayo nga oray masakit. Tapno may parik na ti panangipatag na kada tayo. Amok abindot ti desisyon ko anang panaw ka na kayo, anak ko. Ngabin, diyak hindi kaya't amaamuan niyo nga adda sakit ko. Tadyak kaya't nagbalin apadagsen ka na kayo. Kaya't yung asawan, pimanaw kayo hindi. Tadiyo kaya't amakita mi anakapoy kayo. Aklunag anak, basol ko. Diyak impakpakaam mo kada kayo. Ngagkit-kita kami iti amayo. Kabayatan ti panagpapaagas na. Ha? Di na kaya't amaamuan nyo nga awan apulos ti maitulong na iti pamilya tayo. Iso nga ad-adda idin ang nagbutang nga agsubli iti dan na tayo. Taam muna adi yun maaklunpay. Nanak, Nga mas nasaksakit kada kami di makkel kami asaan da ka akadan na tatang. At inaimula iti panunot mi, kat insukat na kami iti sabali a babae. pakawanan dak. Ngam ad-adda akinay kayat kun nga agtalinaad ti kas taabanag iti kapanunutan niyo. Ngam ti pulos nga awan ti maitulong ko. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan niyo a pamilyak. Isumot lagaya managpukaw kayo akas lasok. Pinanawan na kami. Tapno matay kayong agmaymaysa. Saan kayo akayat apanawan, anak ko? Gamdyak kaya't amakita yu ti panagrigrigat ko. Ngam tatang, orayan niya ti mapaspasama. Amada kayo latta. Amok na'y talia. Yung nalapit, agapu tanakapsotak. Analaka ka maupay. Isungan at na pinilik ti madayo. Mapakawandak ka di pa'y, anak ko. Tsaka mo, ng padasak. Kaya ko apadasan, tatang. Namnama, aday jay gayam ti makagapo, iso a pinanawan na kami ni tatang manang em. Nagsaksakit tina kami kankwana, taim pagarup mi no insukat na kami iti sabali a babae. Ngambidot gayam tinaimula iti panunot mi. Iso matlagayam asaan mi apulos a nakita agimura kankwana ni nana. Di nagayam kayat a makita mi nga adda iti kasjay a kasasaad. Isumat lagayam akalaat ang nagparang kada kami. Taididim mi karmanan ti sakit na. Nagramaraman ti cancer iti bagina. Kat nakaninganan ti biyag ti aman.
Awanan da ko ba, iti panagilibad ko kada kayo, anak ko. Nanang, Awan basol yun, nanang. Inaramid yun laang tirumban. kat pakawanan da kami mattumananang. No ginura mi iti kastaunay ni tata. Nakaro ka din at talaga ti sakit ni tatang, nana. Anya ti talaga kasasaad na. Nakaroon, anak. Adantaning tibiyag na. Iso nga uray agkad tirik na nga agpakita ka na kayo. Tamabutan nga makita na tibura ka na gitibatayo. Inkarikatan na. Inaklon na aamin ang nasasakit a sarita nga impaayo kan ko, ana. Pasensya kay nanang. Saan mi amin nga muna niya tipod mo? Itahataam mo yun, anak. Kidaw ka pakawanan niyo kumanti amay. Marigrigatan uday yun. Agpampamarang laang amay at tirik na na. Ngamiti kaunggan na. Kasladinan kabaalaan. Nanang, kaya't may makasarita ni tatak. Wen, anak ko. Amo ka ti pamakawan niyo laang ang tururayan na. Anya ti kaya asawan nanang? Ayan ni tatak. Anda iti ospital ti amayo, anak ko. Anya? Agyaban na, taimay kayo, anak ko. Tiyak namnamaan na ito. Tatang, Tatang, kaya't nakapayama ka dun na itinabayag. kas tamat, ikalkalik kagumak, anak ko. Nga nakumapay, at itong nga oras, apa nagtatanda tayo. Idi pa'y kumangamin nga imbagam kadakuan at ikinapundo. Kuba, yung nag-amakak, nagbutangak ang maamuan yung awanan oras. Tapno ilintag mo, dagiti nagpintuta. Nabayag ko nga inuray dahil agundaway tatang. Timang nagakti pa nagpalawag yun. Tatang, ada ka di pa'y maaramidan tayo tapno agimbag ka pa'y. Awanan, anak ko. Naaklon konti abit. Gumsakbay nga'y pulang kutibiyang ko. Kaya't ko amaamot niyo na ipatpatag kayo unay-unay. Ipatpatag na kayo matatang. Pakawanan na kami kadakitag kakasakitan na isawang mikan ka. Napakawanda kan, tatang. Ang kiamanak, anak ko. Tiyak ninamnama, amang nagakpay na itakada kayo. Nagkatuatawan, tinasayang. Uray, apagpiitlaan. Kaya't kayo, ang makatanda. Tatang, ada pa'y namnama. Lumaban tayo. Huwag tatang, lumaban ka. Ada kami lang dito eh. Tiyak, amo, no ka maalak pa eh, anak ko. Yung naragsakak. Amo, pasaanak, tagmay-maysa. Saan ka nga agmay sa tatang? Pamilya na kami. Kat kabayatan nga dapay oras. Kaya't may amarik na. No kasano ka kapatag ka na kami. Ipatpatag kayo unay. Iti ka ano ba?
Saan anapukaw na ita? Agyaman na. Kainik kanta. Itimay kanto akong taway. Manong Dino, agyaman nak. Anya ti pagyamanam liya, ading. Gapo tamarik nakalimok na nga ti pusom para iti amata. Ah, Di ka makapaglibak kanyak, Manong Dino. Agkabsat ta, kat kabisado kan. Amok, marikriknak. Nabaliwanan anamin pinsan ti panirigam, maipapan iti amata. ading. Saan na ta pinadakil ni nanang? Tak nagbalin ama naging babukod. Manong Dino, Aklo ngay di damo. Talaga ajak kayat apakawanan damata. Gapoy ti panangabandona na katatayo. Gambayat abumaybayag, ti panagdeden na tayo. Ininot ang nagbaliw ti riknak. Para iti amata. Tisigot ang nagbalay agura iti kaunggak. Marik na kanapunasan anamin pinsan. agyamanak no kasta Manong Dino. Agyamanak. Awan terong ba nga pagyaman na mading ko. Disnudo tirik na kanangyat nag iti pamakawan ko para iti amata. Awan tinang impluensya kanyak. Awan na pulos ading. Manong, Tinasayat. Agsublitan iti silid ni tatang dito ospital. Umay ka na, ading ko. tatang, aginana ka pa'y Saan ka pa'y laang nga agsasao? Amano makapadakas kan ka. Adda kami laang dito'y abay mo. Agyaman anak ko. Hindi mo panunutan tinapalabas tatang. Tinapatag. Adda kami itay tisibay mo. Saan ka gagbay may saramon? Iti uray ka anumaan. Saan da ka tinalikudan? Italang anarik nakmanan ti kastoy kinaragsak ti kinatalinaay direk na. Tatang, saan ka kumanghagsaw iti kasta? Lumaban ka para kada kami. Wan tatang, kasapulan da kaunay. Oh, ray, anya, ti papasamak, nag-agipan yo, akan na yun. Patag kayo. Tatang, sumbag Ramon. Saan? Di na kami panawan. Ramon, mga asim, hindi na kami kumapay panawan. Patag na kaunay, tatang. Awan, nagdag. Pinatawan na tayo ni tatang